Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou Mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O tātou mafuta fo i le nei asa fou, whaatalofa lo tātou utino o tala tau longo le nei aso. E leo toi wha Samoa ma New Zealand, ai ua vea nei ma ai ngai tasi. O ni vaenga i o saunuanga mai pāle mi o malo e lua na whaalongo ina i sauninga amata. O le asia singa tau alo mai lo tātou utino o le teitai o le malo o New Zealand. Le fio ngā tui sinave maulu ma tua Christopher Luxon, malana au malanga e pe o na tali malo ai lo tātou malo, i le amatanga o le nei vai aso. O so tanga o tunu e lua e te lelo na tala whaasalo pito mai lava i tau sanga utuanai, i teimi o pulenga malo o whaakolone, se iau o ina tātou tuto tasi mai ia pulenga. O le au mai ai o le langolango o New Zealand le atina e o Samoa, mai lava ia o onga le soifua malo loina o whaatoanga mawhai ngā whaiva, mai isi tau mawhai ngā le atina e o le tātou tamau ainga, o pine wha mau mata mata te tele ia o le vāvāla lata o so tanga o tunu e lua. Wa wha iloa le pāle mi o New Zealand le au mai o le langolangolo na malo, e wha aua wai ana whesoa swani i a Samoa, e pei o malienga o sainia nei, e ngā lulu e whaatasi ai au nanga o tiute o malo e lua, o loo leo ina tua o i o tunu, wha pe ai ngā luenga wha leo. O le talaino le maketi fau i savalalo na wha atupe se foa i a New Zealand, e lua se fulu miliona ta la Samoa, lango atu i ailo tātou malo, lea e mai ane ua tolu se fulu miliona ta la Samoa, le tau atoa o lea ngā luenga tele. I le tala whaasolo pito o ngā luenga le tātou malo, o le urua i whalele ni, wa tā pena lava le lātou solar power system supply. E le o alu le tise le malo, a ua whaatūlanga lava le lātou power system, e whao ngā i malosi i whaafawina. Mai o se la sanga ta ua ua waa i ai tātou malo, tātou te tilo i ai mo le lumanai. E lua se lau kilowati, o whamawina lo na malosi a toa e mawhai ai o na tau awele nei whale, i le tūlanga a toa e au ngoa ma le toe whaalangolango. I le tātou company o le EPC o lo sapalaia tūlanga o nei vai tau. Pei on sirfia ma mori mawina, lo fia ngai pei tātou ma whaafita au li le mena tupu. O lona winga, o le whaatūlai o ngā ruenga le nei. O se tūlanga e vai ma mau ai na ief soaswani, i le ngā ruenga fita lo fia ngai ma le company, ma le tātou whaala poptonga malosi wha eltise. E ma whai ai o na whaatūlanga le ngā ruenga whapenei mo le lumanai. A vea ilo leo e whai mawhonga tau mamoli o Samoa, si o tātou atunu atoa e meise le tātou malo, moli atua i le nganga whaaftei tele le malo New Zealand, mais tātou patpat tele. O se vaenga le saunuanga le pāle mi o le tātou atunu, sunga la auli le mali atoa leo te apolate wa fosi le talaina o le maketi fau i savalalo. Na saunoa ai fo i le pāle mia o New Zealand. So the fire that destroyed the original Savalalo market must have been devastating for this community. No doubt its absence was deeply felt by vendors, by families, and all of those who cherished and shared their lives in the space. Today, as we open this new market, I think that we are really celebrating not only the rebuilding of a landmark, but also the resilience and the determination of the Samoan people. I'm thrilled to see that restoring this community landmark was a joint effort, achieved in partnership between Samoa and New Zealand. Our support for this project was a no-brainer, because when your friends need you and when they need help, you show up. Such is the nature of our long-standing friendship between our two great nations, one built on trust, mutual respect, shared aspirations for prosperity across the region. The redevelopment of the Savalalo market will, I hope, provide real and tangible benefits for people here in Apia by creating opportunities for small businesses and family-owned enterprises and creating a vibrant space for cultural expression and community events. And outside of the infrastructure, this redeveloped market brings other benefits for the whole community.
like our focus on improving working conditions and economic opportunities for women vendors, and the inclusion of sustainable architectural features like solar panels, which make Sava'alalo one of Samoa's leading examples of climate-resilient development. Our support is also in line with New Zealand's support for the Markets for Change programme, which aims to improve working conditions and economic opportunities for women in Samoa's marketplaces. Le fio ngā tui sinave maulu matotua Christopher Luxon, le pālemia o le malo New Zealand. O le ngangana e mamana mamamala, o le autu leo le vaya so a tole nei o lo whaatau ai le ngangana Samoa, ia o ngā umai lo tātu o tino. Se vaya so lo whaanga solo ai por kalame, o lo a waia o ngā ese le malo o a o ngā e kālesia, whapea o ngā tū maoti. O le autu o whiriwhiria o whaavai mai lea i le loto le tātou ngangana. O lo o wha matala ai lo tātou tūpuanga ma lo tātou tala whaasolo pito i a tātou tū ma nganu. O le no whanga wa venei ma malai o nganu ma mea sina Samoa i Malifa, na tatala ai le vai aso ngangana Samoa, e le fionga le minstawa o ngā ma nganu, le fionga ai ono eleke eke Roma. O le asolulu o le ase e atuai le mtanga aruenga, e te tala fo le nei vai aso tāua lo tātou motu i savai, leo le atapu vai tasi por kalame uma, i le maota tele po le hall, o le aonga le Don Bosco i sale lo longa. O toi tonu masina ona whaamuta leo le por kalame fisoa soani whai whaatasi a New Zealand, ma le malo au se talia wa whaingoa ina, o le Farmer Plus, o lo tūlei malo si ei tāpenanga e whaalele iai o loanga osi, whapea fua whaatoa ngā Samoa, mo le awina atu i maketi whafo mo fe whaatawa inga. O se porkalame le ngata o Samoa o lo whaamanuia inai, ai o isi fo ia tunu o le Pasifika. Wa whailoa se pepa o whaamtalanga le mai au se whaatasinga, na usuia i Samoa na a waisui o isi a tunu o le nei whaitūlangi, sa talanoa inai nisi o au wala sili ma le lei, e whesoa soani ai i whai whaatoanga ma le au ngausi o loa, ina ia matua ta pena le leia lātou tau mawhainga, ina ia ausi ai tūlanga māwalunga e tau vai ma oloa ngosi ma fua o whaatoanga a isi atu no. O le talo mai Samoa o se tasi o fua tau whaatoanga o loo alumia i maketi whafo. Ai ua wha o popo atu i ai ma le la au o le ava, lea o loo ati na e ina e nisi o whai whaatoanga i le atu no. Ua wha moe lea por kalame whesoa soania New Zealand ma Australia a tāpunia, i le wha ai ungo le masino e uni o le tausanga nei, o le afa au au pea le whesoa soani i seisi por kalame fau. O se furu lima tausanga o whaatino le por kalame le Farmer Plus, a ia malo e lua ua mori mawina, sa matua le iei tāpenanga o loanga osi, whapea fua whaatoanga mai Samoa, sa au inatu i maketi whafo. Ina ua lata atu i le teimi e whaatino ai le whaanofo tupu o le pālemi o New Zealand, i le tai au le songo fua le nei vai aso ai tau nuu le pepa o whaamtalanga, mai le ofisa so upo le tātou malo o whaamanino ai, le tūlanga na saunoa i ai le pālemi o Samoa, i le mafuanga o le whaaloalo i le whaafutu tupu o le pālemi o New Zealand. O whailo ai, e le ai se sui o lea malo po o le pālemi na mori manao, e whaatino lea whaaloalo mawalunga. O le whaamoe na e se whingalo le tātou malo, e avea o se whaaloalo mo le li pālemia o Christopher Luxon. Whaalia fo i le pepa o whaamtalanga se whingalo le pālemia, sunga la uli le mani e toa leo te apolata i wafosi, e whapea ele i ai se whaamoe e whaatino le whaafoto tupu, e whaatino tiro ai se whaamurianga mai le pālemia, po o tonu le li o upufai o lea malo e whaasino, i whainga whaavae tau whemalanga inga. I le saunoanga le fionga i le pālemia e le tali whaaloalo, e ala le tau mawhatanga i le whale tali malo le tau Messina Island Resort i le pō na pō, na ia tua lalo ai le pālemia o New Zealand, e aua le amana ia le pola e motu i tua, e ala i tala i lunga o upenga tawha i langi le social media. Au te lei loa, e iai se si so tanga seisi atu nuu le lalolangi nei, ma le vasa Pasifika, e whātusa tusa i le mea na whaua tātou matua, e iai le Treaty of Friendship le iei te mire nei. O te lei loa, te le mana tua fōi nei te iwo se se, e le ai se atu nuu le Pasifika, ma le lalolangi, o iai se whea ngainga wha vao ma lo wha pene, o lo tātou iai ma le tātou whea ngainga ma New Zealand. Ka le tai au na le la, o leo wa tau tino upu,
Ua papai upu, ua vasotai foi upu, ua I fale upu, ua I maota upu. Samoa ma New Zealand, o le aina. Ma o ainga foi, e whaavavau. E tā le tolu ana nei lwa veao. E longo ina ue le fionga le whaurulunga. Ma I whafol tatu malo. O le whatau nuina, whafol tupu o le whafotu o le wari I le so. Au siri mai a pesta pe ai sea. Tele o whamutalanga le fuelo ulu. O le whala lave I lungo le social media. E manatu ai le fionga le li pandemia. I le whatau nuina le whamu mo I le so. Tata talo file muifo I le tua I le teng. Wa wai loa. O le tengi sili na pongi Samoa tato. O le tengi wa lata na hao. O sili mai a pesta o ai le I. E mai le I sa vea Michael Jones. O wala u mai le a lauli. Lauli la mena tupu. Fai I le pandemia o New Zealand. A ua nei whapopole ina ia de lau whare ai nā. No lea wa tā pena Samoa mo le whamoe moi le so. Pa ia e mare mawalunga o Samoa ni nei aso. Siri atu le te leo le atua le tātou te tonu iai. Tā uai lau o le whamoe moi le so matini tau wao le whamoe moi le lupe. Ma le whamoe moi na tofa. Ma le whamoe moi na tātou loloma a ua le tātou wafa whenga iai. Ma le tātou whelo inge le so. Ia vi ia le tua. Ua tau lau le whamoe moi, ma ua tini whamoe moi, a ua le tātou wafa whenga iai. Ma le malo New Zealand. Tātou ave le Utah. O le asolua e mai ai polo kalame o le malanga tau waloa le pandemia o New Zealand o tātou utunuu, leo le a tau walunga atu I le mai moina, o se tā alonga le kapiliki le vale o se au mai New Zealand, ma se au mai Samoa. A mai a lea tā alonga le a whailo ai male ipo le pandemia o New Zealand, e tau wā iai au le kapiliki a Samoa, o nā ngā I lea le malai wa alele I whaleolo, ma tu ua lo tātou utunuu I le wha moe moe, e a whea le malo o Tonga. Tala I o le nei aso, soifua.